Good afternoon, everybody. Dushimye Imana kuri aya gicamunsi We give all the glory to God in this afternoon, kwitwemereye kuganira ijambo ry'Imana. giving us this privilege to share with you the Word of God. Buriya Imana ibizi icyo ubwoko bwayo bukeneye, Normally, God knows what His people long for, hanyuma igategura umuntu bikurikije n'icyo ubwoko bwayo bukeneye. and then God prepares somebody in accordance with what His people need. Ariko turashimira n'umubyeyi wacu, So, additionally, we thank our parent Bishop, umubyeyi wacu Bishop, kuba wampaye umwanya kugira ngo akanyemera kugira ngo mpagarare imbere yanyu. who was accepted for me to be here. It's such an honor. Mureke tumwifurize umugisha nk'umubyeyi wacu. May we wish him a blessing. Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. I welcome you all in the Word of God. Ndakwizeza ko nyuma yo kumvira ijambo, I assure you, after listening to the Word of God, ntabwo uza gusigara uko wari umeze. you will not be the same anymore. Haraza kubaho manifestation There will be godly manifestation z'ubwami bw'Imana. of the kingdom of God. Ndavuze ngo haraza kubaho manifestation I've just said there's going to be a manifestation z'ubwami bw'Imana. of the kingdom of God. Aho ubwami bw'Imana buri, Where the kingdom of God is, hagaragara manifestation. there is a manifestation. Iyo umukuru w'igihugu agiye ahantu, When the head of states goes somewhere, hagaragara ibimenyetso by'uko ari hari. so there is already something behind that shows he really is there. Natwe nuko Imana iteye. So the same thing happens to us when God is with us. Niyo mpamvu ikiza indwara, God heals diseases. yirukana abatewe He n'abadayimoni, drives out the demons. yirukana karande, He drives out the generational curses. ihindura ubuzima bw'abantu. He changes and transforms the lives of many. Nuko aho ari ubwami buragaragara. Because where he is, his kingdom is there too. Yes, reka dusome ijambo ry'Imana twese. Without further ado, let us read the word of God. Dusome mu Bakorinto ba kabiri ibice bitatu. We shall read 2 Corinthians chapter 3, Reka duhere ku murongo wa gatandatu. beginning from verse 6. Abakorinto ba kabiri 2 Corinthians ibice bitatu chapter 3, murongo wa gatandatu. from verse 6. Aravuze ngo niyo yatubashishije kuba ababwiriza b'isezerano rishya bataraba inyuguti ahubwo n'abo mwuka, kuko inyuguti yicisha naho umwuka uhesha ubugingo. Nuko rero niba imitegekere y'urupfu yanditswe igaharaturwa ku mabuye yarahawe ubwiza n'icyubahiro, bigatuma abisiraheli badashobora kwihanganira gutumbira mu maso ha Mose ubwo kurabagirana ko mu maso he, kandi kwari uk'umwanya muto gusa kugashira. Kanswe imitegekere y'umwuka ntizarushaho kugira ubwiza n'icyubahiro. Ibi imitegekere yateraga gucirwaho iteka yarahawe ubwiza, nkanswe imitegekere itera gukiranuka, kuko ubwiza bwa ya yindi ya mbere butagisa nk'aho ari ubwiza, kuko bwamazweho n'ubwiza buhebuje bw'iyaje hanyuma. Nuko rero niba ubwiza bw'imitegekere ya mbere bwarahindutse ubusa bw'ubwiza bw'iya kabiri, noneho igumaho n'izarushaho cyane kugira ubwiza. Nuko ubwo dufite ibyo byiringiro tuvuga dushize amanga cyane, ntitumeze nka Mose watwikiraga mu maso he kugira ngo abisiraheli batareba iherezo rya bwa bwiza uko bwamushiragaho. Ariko imitima yabo yarahumye, ndetse kugeza na bugingo n'ubu y'isezerano rya kera risomwa, cya gitwikirizo kiba kigitwikira imitima yabo, ntibamenye ko cyakuweho na Kristo. Ahubwo kugeza na n'ubu ibya Mose iyo bisomwa, iyo nyegamo ihora ku mitima yabo. Nyamara iyo umuntu ahindukiriye umwami, iyo nyegamo ikurwaho. Nuko rero umwami niwe mwuka, kandi aho umwuka w'umwami ari niho haba umudendezo. Ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami, tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye, duhindurirwa gusa nawe, tugahabwa ubwiza buruta ubundi kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Amen. Amen. Reka dusoreze mu Kuva. So we're also going to read the book of Exodus. Ibice 33. Exodus chapter 33. Dore ku murongo wa 20 kugeza ku 23. From 20 to 23. Kuva. Exodus, mu isezerano rya kera, Old Testament. Ibice 33 umurongo wa 20. Chapter 33 from verse 20.
Bibiliya iratubwiye ngo kandi ntiwareba mu maso hanjye kuko umuntu atandeba mu maso ngo abeho. Kandi Uwiteka ati hariho ahantu bugufi bwanjye nawe uzahagarare ku rutare, kandi ubwiza bwanjye bukikunyuraho nzagushyira mu busate bw'igitare, utwikiriza ikiganza cyanjye ngezaho marira kunyuraho, maze ngo utwikurireho ikiganza cyanjye urebe mu mugongo hanjye, ariko mu maso hanjye ntihaboneka. Amen. Tugiye kuganira amagambo Imana yashyize ku mutima wanjye. We're going to discuss the words that the Lord has put on my heart Afite umutwe uvuga ngo with the theme, uvuga ngo ubwiza bw'isezerano rishya. the glory of the new covenant. Ubwiza bw'isezerano rishya. The glory of the new covenant. Turaza kureba isezerano iyo bavuze rishya bibavuze ngo ari rya kera. So when they say the old covenant, the new covenant, it means there is also the old covenant. Bivuze ngo haraho bitandukanira. So which means there is a difference between the two. Hanyuma turaza kureba none ko irya kera ryasimbujwe n'irishya rishya ryatuzaniye iki mu buzima bwacu. And we shall see how the new covenant replaced the old covenant, and what kind of changes it brought. Hano Paulo The Apostle Paul, ari kugerageza kudutandukanyiriza aya masezerano abiri muri iki gice cy'Abakorinto. he's trying to draw a comparison here in the book of Corinthians. Turareba aho bitandukanira. So we shall see the difference between the two covenants. Yatubwiye ngo isezerano rya kera ryari rifite ubwiza naryo. So he also said that the old covenant had glory too. Ariko ntabwo ryaje gusimburwa nk'ikintu kibi cyaje kuvaho. So however, it was not replaced as something that was bad. Ahubwo ryasimbuwe kubera ko ritari ryuzuye, hari haje ryuzuza. Nevertheless, it was replaced because it was incomplete. There was something to complete it. Nituvuga isezerano rishya n'irya kera rero, So when we speak of the new covenant and the old covenant, ntiwumve kuva mu itangiriro kugeza muri Malaki uvuga ngo ni isezerano rya kera. do not understand from the beginning to the book of Malachi and think it is the old covenant. Hanyuma wumve isezerano rishya nko kuva muri Matayo kugeza mu Byahishuwe. So and understand there may be the new covenant from Matthew to Revelation. Mu Cyongereza bari kubivuga neza ni covenant, alliance, ntabwo ari testament. It's the covenant, the alliance. Igihango cyangwa ibyo bita covenant cyangwa alliance iba hagati y'abantu babiri cyangwa ibintu bibiri. Usually the covenant or the alliance is made between the two parties or the two people. Nituvuga isezerano rya kera wumve Mose nk'uwari urihagarariye. So when we speak of the old covenant, you should understand Moses as the person who was the head of it. Imana yahaye isezerano rya kera ariryo bita covenant ya kera. God gave the old covenant to Moses. Yarigizwe n'amategeko, yagizwe n'ibitambo, yarigizwe n'ubutambyi bwa kera nyine. It was made up of the priesthood, the commandments, the old covenant. Iryo ryari isezerano rya kera Imana yahaye Mose. Mose yari umuhuza w'isezerano rya kera ahuza Imana n'abantu. Moses was playing the role of a mediator, was mediating people to God. Hanyuma nituvuga isezerano rishya, so when we speak of the new covenant on the other hand, kuko nakubwiye ngo isezerano iba hagati y'abantu babiri, because as I said earlier on, the covenant or the alliance is between the two parties or two people. turaza kuvuga irya Yesu waje kuduhuza n'Imana We rero. shall speak of the new covenant of Jesus who came as a mediator between us and God. Waje kuduhuza n'Imana. He who came to mediate us to God. Mose yari umuhuza w'Imana n'abantu mu isezerano rya kera. Yes, Moses was the mediator between people and God. Binyuze mu bitambo, binyuze mu butambyi bwa kera. Through sacrificial offerings. Bibiliya iratubwira mukundwa Yohana yaratwandikiye mu gice cya mbere umurongo wa 16 n'uwa 17. The Bible clearly says in the book of John, beloved John wrote to us in the first chapter in John. Aratubwira ngo Mose yazanye amategeko n'ibindi byayikurikiye byose. Moses established the laws and the commandments and everything that followed. Ariko aratubwira ngo Yesu we byari bimwuzuye yarabiduhaye ngo n'ubuntu bugeretse ku bundi. But on the other hand, in the new covenant, Jesus gave to what was in him, which is grace upon grace. Hanyuma aratubwira ngo ubuntu n'ukuri bwo bwazanywe na Yesu. And he said mercy and grace was brought by the King of Kings, Jesus Christ.
nakubwiye ngo ushyire mu mutwe ko isezerano rya kera turi kuvuga rya Mose suko ryasimbuye kuko ryari ribi. So I am not saying that the old covenant was replaced by the new covenant because it was bad or negative. Ahubwo ntabwo ryari ryuzuye. On the other hand, it was incomplete. Paulo yatubwiye ngo iri sezerano, the Apostle Paul said that this covenant, yatubwiye ngo ryazanagaho gucirwaho iteka. it said it brought total condemnation. Abatarisohozaga bacirwagaho iteka. Those who could not keep the laws were condemned. Uzi impamvu ryazanaga gucirwaho iteka? Do you know why it brought condemnation? Nuko amategeko ubwayo, it is because the commandments themselves ntabwo yari afite imbaraga ziri yarimo zituma uyasohoza guyakunda. did not have any power that would enable people to keep it. Ikindi, in addition to that, aratubwira ngo iri sezerano rya kera ryazanye urupfu. he also says that the old covenant brought death or demise. Kubera ko batarisohozaga bahitaga bapfira aho ngaho. Because they that could not, the commandments would be killed outright. Ariko aratubwira ngo itandukaniro ry'isezerano rishya rero ryazanywe na Kristo. But the difference between the two, the old covenant and the new covenant, is ariryo biti ry'umwuka. So which is of the Holy Ghost. Ditandukana kuko mu mwuka ho. So the difference is in the spirit. Umwuka wazanywe na Kristo. The spirit was brought by Jesus Christ himself. Wifitemo imbaraga. And it has power. Zigushoboza gusohoza amategeko nubwo waba utazi ibyo uri gukora. That enables you to fulfill the commandments even though you do not understand. Turaza kubyumva neza umwuka wera araza kubidusobanurira. We shall get to understand, led by the Holy Spirit. Bimwe byazanaga gucirwaho iteka. So one was bringing condemnation. Ariko ibindi bikaduha gukiranuka guturutse muri Yesu Kristo. While another would justify us through Jesus Christ. Kubera ko bimwe nta mbaraga bifite byo gutuma usohoza amategeko. Because one did not have any power to enable us to keep the law. Ariko iri sezerano rishya ryazanywe na Kristo. However, the new covenant brought by Jesus Christ, gifitemo imbaraga. It has power. Yobashe kubishurirwa. So when you have a revelation, dikuzanira gukiranuka. That brings you byabinda amategeko yananiwe gukora. What the commandments could not enable us to do. Ugatangira kubisohoza utazi kubisohoza. And you start fulfilling the commandments without your knowledge. Kubera iki? Ni iby'umwuka ryo. Why? It is because it is of the Holy Ghost. Turaza kuvuga rero ububwiza bw'iri sezerano rishya ryazanywe na Kristo. We shall speak of the glory of the new covenant brought by Jesus Christ himself. Ikindi isezerano rya kera. Furthermore, the old covenant, ryagiraga ubutambyi. It had the priest. Ryagiraga ubutambyi. It had the priesthood. Ndetse Bibiri tubwira uburyo bagiraga n'ahera cyane. Rimwe ngo abatambyi bakabajyanira ibitambo, amapfiza, amasekurume kugira ngo babashe kubabarirwa ibyaha byabo. So when the Bible tells us that the old covenant had the holies and the holy of holies where priests would go and give sacrifice. Ndetse rimwe mu mwaka byo. And annually, umutambyi mukuru yabagiriraga hera cyane. The high priest would go to the holy of holies. Ariko biratubwira mu Baheburayo ibice 9. But in the book of Hebrew chapter 9, umurongo wa 11, verse 11, ngo ariko Kristo amaze kuza ahinduka umutambyi mukuru w'ibyiza bizaza, anyura mu ihema rirushya ryarindi gukomera no gutunganwa rwose, ritaremwe n'intoki. Ibyo ni ukuvuga ngo ritari iryo mu byaremwe ibi. Hallelujah. Hallelujah. But when Christ came, he brought the new covenant. 15 akavuga ngo kubw'ibyo nicyo gituma abo muhuza w'isezerano rishya kugira ngo abahamagawe bahabwe ibiragwa bidashira byasezeranijwe ubwo habayeho wapfiriye gucungura abacumuye babitegekwa n'isezerano rya mbere. Amen. Yesu yaraje. Jesus came. Bibiliya yatubwiye ngo isezerano rya kera icyabitandukanyaga. The Bible says the difference between the old covenant and the new covenant. Irya kera ryari temporary. The old covenant was transitory. Ntabwo ryari ryiteka ryose. It was temporary, it wasn't eternal. Ntabwo ryari ryiteka ryose. It wasn't eternal. Ariko isezerano rishya ryazanywe na Kristo. But the new covenant that was brought by Jesus Christ, ryo ni ryiteka ryose. It is eternal. Tumukomera amashyi Yesu. Mighty hands clap to the Almighty God. Ikindi Paulo agereranya aya masezerano abiri icyo yerekana. So what the Apostle Paul was portraying, comparing these two covenants,
irya kera aryigeranya n'isezerano ry'inyuguti. So the old covenant is considered as the covenants of letters or laws, so to speak. Hanyuma iri shyashya akarigeranya n'umwuka. And the new covenant is compared to the Holy Ghost or the Holy Spirit. Niyo mpamvu yababwiye ngo turashimira Kristo. That's why he said we thank Christ. Ko yaduhinduye ababwiriza butumwa. So he who changed us evangelists, bataraba inyuguti, not of letters, kubera ko inyuguti zirica, because letters or commandments condemn and ahubwo kill. atugira ababwiriza butumwa b'umwuka. But he made us the evangelists led by the Holy Ghost. Atugira abaministers. He made us the ministers b'umwuka of the Holy Spirit, bataraba inyuguti, not of letters, kubera ko inyuguti zirica, because letters kill. kubera ko ziriya nyuguti zarabicaga. So the letters, the commandments, ariko ryazanywe na Kristo, but the new covenant brought by Jesus ryazanywe Christ, na Kristo, the one that brought Jesus Christ, it is of the Holy muri Ghost. ryo In it, harimo imbaraga there is power zigushoboza that enables you guhinduka umwuka, to become spiritual ugasohoza iby'amategeko. and fulfill of the commandments. ariko irya kera However, the old ryazanaga covenant urupfu, would bring death. nta buzima ryari rifite bituma usohoza It did amategeko. not have any life that would enable you to comply or fulfill the commandments. ariko Pawulo aravuga ngo But the Apostle Paul says, turashimira Kristo so we are grateful to Christ, ko yatugize abaministers, he who made us ministers. yakugize umukozi w'Imana He made us great servants of utari God, uw'inyuguti, not of letters, kuko inyuguti zirica, because commandments, ariko umwuka ahari but the Holy Spirit azana ubugingo, brings azana life, ubuzima, brings life, azana imibereho, brings life, anesha icyaha. and overcomes sin. Hallelujah! Hallelujah. turi kuvuga hejuru y'ubwiza So we are speaking of the glory bwazanywe n'iri sezerano rya Kristo. brought by the new covenant of Christ. Pawulo mu Bakorinto ba mbere wageze i Korinto, In 1 Corinthians, when Paul made it to Corinth, yarababwiye ngo nzi wa he said, when I came to you, ntabwo naje iwanyu mfite amagambo y'ubwenge yo kubemeza. I did not come as an eloquent to convince you. Icyo nazanye ni iki? What did I bring? Nazanye manifestation y'imbaraga z'umwuka. I brought the manifestation of the Holy Spirit. Nazanye manifestation z'umwuka. I brought the manifestation of the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Mu bice 10 Chapter 10, by'Abaheburayo nyine, Hebrew chapter 10. tuhabona Kristo wivuga, So we see Christ speaking of himself. asa n'uwisobanura. So he seems to give a clear explanation of who he is. Ari gusobanura uko Imana yamugize ngo aze gusohoza iri sezerano. He was speaking his mission to come to fulfill this covenant. Tutarahagera, Before we go kuva there, kera hose, from long time ago, ba Yeremiya barabivuze the Jeremiah prophesied mu about bice it. 31 gutyo. So in Jeremiah chapter Ababwira 31, uburyo ngo mu minsi y'imperuka azazana irindi sezerano, so he spoke about how in the latter days he would bring another covenant, atari isezerano ry'amategeko n'ibindi, not the covenant of laws and other things. ndetse abasezeranya kuri iryo sezerano azazana And he promised them that the covenant would bring, rizaba ryanditswe mu mitima yabo. it will be written in their heart. Ntabwo ari ibintu by'inyandiko, oya. It's not only letters. Arabwira ngo zaba ari isezerano ry'umwuka, He said it will be spiritual covenant. bizakorerwa muri mwebwe. It will be done in you. Hanyuma muribuka Yesu asezera intumwa ze, Do you remember when Jesus was bidding farewell to his disciples? bari gusangira Pasika ya nyuma, agashimira umutsima, agashimira n'amaraso. At the Last Supper, when they were sharing the cup and the bread. Muribuka ijambo yavuze rikomeye. Do you remember the significant word that he said? Kubera ko isezerano ntirishobora kubaho hatabaye kumeneka kw'amaraso. Because the covenant is absolutely impossible without the shedding of the blood. Ntabwo bishoboka. It is absolutely impossible. Umva kuntu yavuze, wumve iki gihango twagiranye nawe. Listen to how he said and listen the covenant we had with him. Muri Luka bice 22:20 ngo n'igikombe akigenza atyo bamaze kurya, arababwira ngo iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye ava ku bwanyu. Hallelujah. Yesu ari kugerageza kuestablishinga, gushyiraho isezerano rishya
rije gusimbura irya mbere. Jesus is trying to establish a new covenant which is coming to replace the old covenant. Nakubwiye ngo bino bintu nubyumva neza. I said if you understand this properly, uratandukana n'intege nkeya za buri munsi. You will be differentiated from the weakness. Kubera ko batubwiye ngo hari ubwiza isezerano rya kera ryari rifite, ariko iri rikurikiraho noneho rifite ubwiza tudashobora gusobanura. So yes, the old covenant had its glory, but the new covenant has more glory than the former covenant. Rifite ubwiza utashobora gusobanura. It has glory that you cannot easily understand. Mukundwa Paulo nyine aratwandikira mu Baheburayo. So the beloved Paul wrote in the book of Hebrew, ibice 10, Hebrew chapter 10, atubwira uburyo amategeko yari igicucu cy'ibizaza akaba adafite ishusho yabyo ubwabyo. He tells us how the old covenant are like the shadows. Ntabwo amategeko yari afite imbaraga zo gusohoza ibyo ngibyo. The commandment did not have the power to fulfill. Ibitambo ntabwo byari bifite imbaraga zo gusohoza ibyo ngibyo. The sacrifices did not have any power to fulfill the kubera ko byatambwaga rimwe, because they were sacrificed once, ariko bikongera bigatambwa. They will be sacrificed once in a while. Ariko Yesu aratubwira ngo niyo mpamvu ibitambo n'amaturo utabishimye. That's why Jesus emphasizes that he did not take any pride in sacrifices. Ntabwo yabishimye. He did not take any pleasure. Nituvuga amaturo ntiyumva ya maturo dutura asanzwe. Hari andi maturo batangaga. So there are other offerings that they were giving, kugira ngo bemerwe imbere y'Imana, so that they would be accepted before God. Hanyuma Yesu aravuga ngo ibyo ni wabishimye. So Jesus said you did not take any pride in that. Ahubwo wanyiteguriye umubiri ngewe. You prepared a body. Wanyiteguriye umubiri ngewe. You prepared a body kugira ngo nze tambwe rimwe, so that you may come and be sacrificed once and for all. Rimwe rizima kandi bebe bihagije rwose. Once and for all. Ntihabeho hongera gutambwa ibitambo by'ibyaha. So that there wouldn't be any atonement of sins anymore. Mwami tumukomera amashyi. Mighty hands clap to the Almighty God. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ari ku musaraba. That's why the Bible says when Jesus was on the cross, ku musaraba ngo hari saa 9, it was around 3 a.m. 3 p.m. 3 p.m. Sorry. hari saa 9, it was around 3 ngo hacura ubwira kabiri, and then there was darkness. avuga ijambo rikomeye, and he spoke a great word. avuga ijambo ritangaza intsinzi. He said something that was aravuga ngo proclaimed. byose, He said everything birarangiye, is over. Bibiliya tubwira ngo umwenda wari ukingirije ahera, The Bible says that the cloth in the Holy of Holies ngo utabukamo kabiri, was torn in between, ngo twese tubasha kwinjira ahera. and all of us had access, asohoza ubushake bw'Imana. and he fulfilled the will Bibiliya of God. tubwira ngo anyaga abatware, And the Bible says that he took the keys from wanyaga the authority. abanyabushobozi, He took the keys from the authority, ngo abivuga hejuru kubw'uwo musaraba. and he spoke over them because of the cross. Si ibyo gusa, Not only bafata that, urwandiko rw'imihango rwaturegaga, but the epistle that was condemning us, urwandiko rw'imihango the rwaturegaga, letter that was ngo condemning us, arudukuzaho kurubamba kuri uwo musaraba, he crucified it on the cross. ajyana kuri imivumo, He took the curses away. ajyana agahinda kacu, He took the sorrows ajyana away. intege nke zacu He took our weaknesses kuri wa away. musaraba. On the cross, Aravuga ngo he said, byose everything birarangiye, is finished. yinjire mu mudendezo w'abana b'Imana. Let's enter into the Hari kingdom of ubundi God. bwiza There is another glory buhishe muri iri sezerano. hidden in the new covenant. Ushobora kumuterera haleluya nyinshi. Shout a victorious hallelujah. Icyo ni igitangaza That is- abamarayika badashobora gusobanura. That is a miracle that the angels cannot Icyo ni understand. igitangaza Such a miracle ibizima bidashobora gusobanura. that the living creatures cannot understand. Ukuntu Kristo yacunguriye Imana ubwoko n'abantu. Mala, How tusuko, Jesus redeemed kolala, for marato. God the all nations. Ukuntu Yesu yacunguriye Imana, How Christ redeemed for God. akaba umuhuza w'Imana And n'abantu, he became a mediator of God. agasohoza isezerano He rishya fulfilled the new covenant. atabikoresheje ikindi, No, he didn't do it for anything else. amaraso ye
but accept his blood. ngo atambwa rimwe rizima. He was sacrificed once and for all. muzi ikintu yakoze? Do you know what he did? yaduhaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana binyuze muri icyo gitambo. He gave us the power and the authority to be called the sons and daughters of God through the sacrifice. banza tutajya tumenya abo turibo. Sometimes we don't understand who we are in Christ. Bibiri tubwira ko abo ngabo bamwizeye bakizera icyo gitambo cy'amaraso ngo yabagize abana b'Imana. So the Bible tells us that they that believed in the atonement, he made them the sons and daughters of God. reka mbahe nk'urugero rutoya. Let me give you this illustration. umwana wa perezida wa repubulika. So let's say the son of the president. byagutangaza muhuriye mu mujyi ariko umuntu ngo ateze bisi. It could be such a shock to see him queuing, waiting for the bus. cyangwa mugahurira muri arena wagiye muri konseri nawe atonze umurongo nkawe. Or let's say you meet him at the arena queuing, waiting to be given permission. umwana wa nyakubahwa. The son of the president. we ntabwo ari muri iyo ofisi ye. So yes, he's not in the office. ariko ubutware bwa se. But the authority or immunity of his father. ubutware bwa se. The authority of his father. butuma na minisitiri aparika wagacaho. So enables him, gives him other glory. ubutware bwa se. So the honor and the respect of his father. ntabwo wamusanga. So you cannot get him caught up in the traffic jam. none muzabo twagizwebo. So what we became, reka nkwibutse ko let me remind you, Aburahamu yari inshuti y'Imana ariko ntigeze aba umwana w'Imana. Abraham was a friend of God but not the son of God. Mose yari inshuti y'Imana ariko ntigeze aba umwana w'Imana. The same thing applies to Moses. Enoki wakiranutse Imana ikamwimura. Enoch, who was taken to heaven before he died, ntigeze agira iyo identity yo kuba umwana w'Imana. so he did not have the identity to be called the son of muzi God. icyo Kristo yakoze kutugira abana Do b'Imana? you know what Christ did to make us sons and daughters of God? Bibiliya tubwiye ngo yacunguriye Imana The Bible has said that he redeemed for God, kugira ngo atubyare so that he may give birth to mu bundi us. buvuke bushyashya. So to give birth to us, tuba abana b'Imana to become the sons and daughters of God, tutabiheshejwe n'ikindi, not given it by something else, kuko Kristo yashakaga abavukanyi because Christ wanted brothers, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. so that he may be the firstborn in his brothers. nituvuga ubwiza bw'iri sezerano So rero when we speak of the glory of this ujye umenya covenant, kuri umwana w'Imana. know without a shadow of kuri doubt, umwana w'Imana know without a shadow of doubt that you're son of birenze God. uko ubitekereza. Being a son of God is beyond iyo what you identity ubwayo your identity iraremereye cyane. is great. iyo identity abadayimoni barayitinya. So the devil tremble before the iyo identity identity. Satani arayitinya. Satan is nicyo afraid. yarwanyaga. What he was fighting against. nicyo yarwanyaga Satani, ko duhinduka abana b'Imana. That's why the devil was fighting tooth and nail. ko Kristo akora covenant n'Imana. So he wanted to hinder Christ from redeeming us. kubera ko isezerano rya kera ryari rifite ubwiza ariko burangira. Yes, the former covenant had its glory, but it was temporary. bwari ubwiza burangira. It was a temporary glory. ariko isezerano rishya ry'umwami But the new covenant of the Lord, rifite imbaraga ziteye ubwoba. it has such wonderful uzi ko power. Bibiri tubwira Do you know that the Bible says ngo izo mbaraga zazuye Kristo mu bapfuye the power that rose Christ from the dead, zatumye acungura Imana ubwoko n'imiryango, that made him redeem the Za- humankind, zatsinze Satani n'abadayimoni, it overcame the devil and his agents. ngo zikorera mu bera. It works in the saints. ariko ntabwo tubizi. But we don't know, we seem not to zikorera understand. mu bera. That power works in the saints, in the believers. zikorera mu bera. It works in us, the believers. bivuze ngo aho umwera ari, Which means where one is, umwana w'Imana ari, where the son or a daughter of God is, hagombye kuba manifestation y'izo mbaraga. there must be the manifestation. ariko umwanzi yaratubeshye, But the devil is a deceiver, is a liar. aduheza mu kuba abanyantege nkeya. So he kept us weak. ntabwo tuzi identity yacu. So we don't know our identity. ntabwo tuzi ubwo bwiza buhishe muri iryo sezerano So we rishya. don't quite understand the glory hidden in the new covenant. mukundwa Pawulo yatubwiye ngo, Beloved Apostle Paul has said, yatubwiye ngo imitegekere ya kera he said,
imitegekere ya kera So the commandments, imitegekere ya kera so the governance of the old covenant, yari ufite ubwiza yes, it had glory. nubwo yazanaga urupfu. So even though it will bring death. none se imitegekere mishya yo bizagenda So bite? what about the governance of the new covenant? reka turebe mu kuva ibice 33 turebe ikiganiro cya Mose n'Imana, murebe uburyo iyi mitegekere ya kera yari ifite ubwiza kandi ari bw'igihe gitoya ku buryo abantu batinya no kureba mu maso ha Mose, ariko turaza kureba twebwe noneho bigenda bite. So we shall see what happens in the book of Exodus chapter 33. We shall see the difference between the old covenant and new covenant. Mose avuye ku musozi na Yosuwa, So when Moses came from the mountain Sinai with Joshua, bavuye kuzana amategeko, so bringing the commandments written on the tablets. Bibiliya itubwira ngo bumva urusaku rw'Abisiraheli uburyo babajije ikimasa bakakirama. So the Bible says that there was a clamor how they had made an image of gold to worship. Hanyuma Mose agira agahinda gakomeye And cyane Moses was deeply saddened. ku buryo n'amategeko yari amaze kuzana yayatsinze aho ngo arayasatura. So to the point he was quite furious and he broke the commandments that he had brought from the mountain. twihuse cyane So without further ado, abaza Aroni ngo niki cyaguteye gukora ibi bintu kwe? he asked Aaron, why did you do this? Aravuga ngo abantu watinze ku musozi baravuga ngo baremere Imana bayirami. He said, when you delayed at the mountain, people started complaining and we made an image of gold to worship. Hanyuma Bibiliya tubwira ngo Mose arababwira ngo mutandukana, abari mu ruhande rw'Imana abwira abareweti mutandukanye abantu bari mu ruhande rw'Imana n'abari mu ruhande ruturwanya. So and then Moses said, differentiate people from the side of God and from the side of people who worship the idols. Ako kanya ibihumbi bitatu birapfa. Immediately, ibihumbi bitatu birapfa. 3,000 people died. Mose Imana iramubwira ngo nyemerera buno bwoko mburimbure weza kugira ubwoko bukomeye. And God spoke to Moses saying, allow me to destroy these people because they are stiff-necked. Then I will make you a great nation. Mose kuko ari inshuti y'Imana. Because Moses was a friend of God. Abwira Imana ngo byamera bite abanyegiputa baza gutekereza gute? He told God, what do you think the Israelites would think? Abanyegiputa baza gutekereza gute? Or the Egyptians rather. Wabakuriye kuza gushirira muri ubu butayu. So they would call you a failure. Hanyuma Bibiliya tubwira ngo Imana yimura buturo bwera hagati muri bo kuko yari kubarimbura. So then God shifted the sanctuary among them. Iramubwira ngo sinzongera kugenda hagati muri yo ko muri ubwoko butagonda ijosi. And God said, I will not walk among them because they are stiff-necked. Hanyuma Mose yongera garuka imbere y'Imana agira n'Imana ikiganiro. And Moses had a heart-to-heart conversation with God. Aramubwira ngo ujye umbwira ngo nakugireho umugisha umenye izina. And Moses said, I found a favor and know your name, God. None kumbwira ngo nagwamenye izina ntumenyeshe untumana n'ubwoko bwawe. You said that I found favor in you, but how come you don't tell me whom you're sending me? Kuko Imana yari yadisize ko bagomba kujyana na marayika batagomba kujyana nayo. Because God had decided that they should go with the angel, not with God himself. Mose abwira Imana ngo ntabwo nakemera kujyana na marayika. And Moses said, I cannot accept to go with the angels. Ntabwo nabyemera. I cannot. Uzi icyo yashakaga kuvuga se? Do you know what Moses wanted to say? Presence y'Imana hagati muri bo yari ivuze ikintu gikomeye. The presence of God in them, it was quite significant. Presence y'Imana hagati mu bwoko bwayo ivuze ikintu kidasanzwe. God's presence means something extraordinary. Icyo Mose yangaga, So what Moses did not want, no kugenda batari kumwe n'Imana. it is to walk without God. Bari kumwe na marayika birasanzwe. Being with an angel is quite ordinary. Kubera ko yarabwiye ngo igituma dutandukana n'andi mahanga nukuba hagati muri twebwe. Moses said, what differentiates us from other people, it is because you walk with us and you are in our midst. Presence yawe hagati muri twebwe nidutandukanya n'abandi. God, your presence makes a great difference. Ariko muzi twebwe bo mu isezerano rishya uzi icyo kibato muzi kitubaho. You know what happened in the Old Testament? Muri New Testament. In the New Covenant, in the New Testament rather. Muzi kitubaho twebwe. Do you know what happens to us? Ibyo bintu bitangaza abamarayika n'ibizima n'abakuru bose. So what happens to us surprises the angels, the living creatures. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo ijuru n'intebe yaryo. Because the Bible says that the heaven is God's throne. Hanyuma isi naho irambiriza.
And then the earth is his footstool. no batangazwa no kuntu Imana itura mu mitima y'abera. So angels are surprised how God dwells in the hearts of the saints. bya bindi Mose yifuzaga. So what Moses wanted, Mose yifuzaga presence y'Imana hagati muri bo. Moses longed the presence of God in their midst. no twebwe guhinduka abana b'Imana. So we becoming the children of God, ntabwo presence tuyisanga mu rusengero. so we don't find the presence of God ahubwo in church. igenda iba muri twebwe. It dwells in us. iba muri twebwe. The presence of God iba muri dwells in us. twebwe. The presence of God dwells iba in muri us. twebwe. His presence is Kristo in atura us. muri twebwe. Christ is in us akaduhindura umwuka. and transforms us. nicyo bavuga ngo ntabwo turi abigisha b'inyuguti. So that's what the Apostle Paul was saying. We are not the preachers of the letters. umwuka aza akahagarara mu cyimbo cya Kristo muri twebwe. So the Spirit stands instead niyo of mpamvu Christ. bidasaba ngo ujya mu ihema ry'ibonaniro uganire nayo. oya, That's why it doesn't require to go to the tents. No way. ushobora kugira amateraniro aho uri You could even fellowship from where you are. udafite umuyobozi wa gahunda, So without any udafite moderator, abaririmbyi, without singers, kubera ko umwuka ari muri wowe, because the Spirit is in you, ukaririmba ukayobora ugaterana ugasoma ijambo. kubera iki? ni umwuka. you can do absolutely everything. You can lead and everything. ntabwo agituye mu ihema. So God is ntabwo agituye mu He's ihema. not in tents ntabwo anymore. agituye mu He's ihema. not in tents atuye anymore. muri twe. He lives in us. atuye muri He twe. lives in us. bene ibyo bintu rero So because of that, abamarayika ntabwo the bisobanukiwe. angels seem not to Ntabwo understand. babyumva. Angels do not understand. abadayimoni bibatera ubwoba. The demons are terrified. ikibazo abera ntabwo babizi. But the problem is that the saints don't understand. uyu munsi harabaho manifestation y'imbaraga z'umwuka muri wowe. Today there is going to be the manifestation of the Holy. uyu munsi harabaho manifestation z'ubwami bw'Imana. Today there is going to be the manifestation of the kingdom of God. ntabwo ugomba gusigara uri umunyantege nkeya. You are not meant to be weak. hari ubwiza bw'iri sezerano. There is the glory of this new hari covenant. ubwiza bw'iri sezerano. There is the glory of this new covenant. Imana ibwira Mose, God said to Moses, yarabwira ngo urifuza kureba mu maso yanjye, do you want to see my face? ariko nta muntu ureba mu maso yanjye ngo abeho. You wish to see my face, but no one sees my face and lives. cyakora kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya izina wowe, But since you found favor to know your name, ndakuraritse ngwino. so I invite you to come. hariho ahantu bugufi bwanjye, So there is a place near me munsi y'urutare, under the rock. nzanyura aho hantu gatoya, I shall pass by in the cleft. munsi y'urutare. In the cleft. icyakora nzagutwikira mu maso, nta muntu ndeba ngo abeho. And I shall cover your face because no one faces me and lives. nta muntu ndeba ngo abeho. No one faces me and lives. icyakora nzakwereka umugongo wanjye. But I shall show you my back. uzi icyo yaramubwiye? Do you know what God was yaramubwiye saying? ngo isezerano ryawe He's saying your covenant, ni iry'igihe gitoya, it is transitory. kuko wangiriyeho umugisha rero, Because you found favor. nzakwereka uzaza gusohoza iryo sezerano. I shall show you somebody who shall nzakwereka come. umugongo wanjye, I shall show you my back. nzakwereka umwana wanjye, I shall show you my son. nzakwereka umwana wanjye I shall show you my son. uzaza gusohoza ibyo ngibyo, Who shall come to fulfill it? uzaza kuzuza ubwiza mubera. Who shall come to fulfill it? wowe ntabwo wambona, You cannot see me. icyakora hari favor mfiteho. But you found favor with me. ngwino munsi y'urutare, Come, ngwino bugufi bwanjye, come in the cleft. nuze kugira neza imbere yawe. And then I shall pass by. urabona umugongo, You will only see the urabona back. umugongo, You will only see the ariko back. ibyo bihishwe kera. But that is hidden. hari abantu bazabyinjoyinga, It will come later. And hari abantu bo mu people will enjoy. isezerano rishya bazabyinjoyinga, There are people shall hari abantu enjoy. bazabyinjoyinga, People hari enjoy. abantu bazabona izo mbaraga z'umwuka People shall see the zitembera mu power. bera, zikorera mu bera, It will- zivugira mu bera. It will work in the saints, the believers. cyakora uzabona umugongo. You'll only see the back. ushobora gutera haleluya mu izina rya Yesu. Raise a victorious hallelujah. pawulo arababwira ngo rero ntabwo turi ababwiriza b'inyuguti, turi ababwiriza b'umwuka. So the Apostle Paul said, we are not the apostles Malasula. of the letters. inyuguti zirica, Commandments are judgmental, they kill. inyuguti zirica, Commandments kill, ariko umwuka uzana ubugingo. but the Spirit brings life. amategeko ntabwo afite imbaraga zisohoza amategeko ubwayo. So the commandments themselves do not have power to enable us to keep them. mu mategeko ngo ari igicucu kibizaba. So the commandments were the shadow of what was to come. igicucu
The shadow. iyo ubonye igicucu So when you look at the shadow, uvuga ngo nyuma y'igicucu hari undi muntu uje. so you say the shadow preempts the person to come. Amategeko yari igicucu cy'ibizaza. So the commandments were the shadow of things that were yet to come. Kuko ntabwo yari afite imbaraga zituma abantu bakiranuka uko bikwiriye. Because they did not have power to enable people to be righteous. Wari uhishe inyuma y'icyo gicucu cy'amategeko. But who was behind the shadow of the commandments? Ariko w'umwuka turi kuvuga. Who is the Holy Spirit we speak of? Atanga imbaraga. Gives power. Muri we harimo imbaraga. In him there is power. Zituma dusohoza amategeko tutabitekerejeho. That enables us to fulfill and keep the commandments without tutabitekerejeho. Not by our own volition. Kubera iki? Why? Afite imbaraga muri we. Because he has power in him. Mu bice mu murongo wa 17. Umurongo wa 17 mu bice bitatu nyine. So in where we read 17 chapter 3 verse 17. Paulo abwira abakorinto ikindi kintu gikomeye. So the apostle Paul spoke to Corinthians something great. Ababwira umudendezo uri mu mwuka. He spoke of the freedom found in the spirit. Arababwira ngo umwami ubwe niwe mwuka. He spoke to them and said, the Lord himself is the spirit. Umwami ubwe niwe mwuka. The Lord is the Holy Spirit. No, aho umwuka w'Imana ari. And where the Spirit of God is, haba umudendezo. There is freedom. Umwami ubwe. The Lord himself. Kristo muri twebwe. Christ in us. Aho ari. Where he is, haba umudendezo. there is freedom. Uzi ikibazo kibaho? Do you know the problem? Kudahishurirwa ibi Kristo arikora mu buzima bwacu. Failing to understand what Christ does in our lives. Tubayeho turi mu bubata. We live in slavery bw'ibyaha of sins. Turi mu bubata. We live in slavery bwa kavukire of our nature. Muzi ko kavukire tsikamira umuntu. So you know that the sinful nature oppresses us. Turiho turi mu bubata. So we live in slavery of the demons, of the devil himself. So a chronic disease on you. But in this afternoon, there is going to be the manifestation of the Holy Spirit. Why? Because where the Spirit is, the Lord is the Spirit. Where the Spirit is, there is freedom. So I announced that sickness, chronic disease. I speak it lightly, but it is quite powerful. So I announced that chronic disease that has made you a slave. I proclaim to that sinful nature. So and I proclaim it boldly too. You are not enslaved anymore. You are of freedom. From now on, where the Spirit is, there is freedom. You are not a slave of that chronic disease. You are not a slave of that poverty. You are not a slave of the history. You are not a slave of that life. You are not a slave of the situation. You are not a slave. The life that is stagnant. The life that the situations that is stagnant. The Bible has said, the Lord himself, he who dwells in you, he who walks in you, he Moses wanted to see, saying he couldn't. He dwells in you. And he says, where the Spirit of God is, there is freedom. I proclaim freedom right now. Whatever was oppressing you, let it hear the word of God. Let it hear the word of God. We are no slaves of sin. We are of freedom. We are of freedom. Christ calls us to be people of freedom. I proclaim. Hallelujah. I proclaim. I proclaim to the generation of Christ. So there is power. The Lord is in you. He lives in you. He works in you. He overcame the devil. He overcame the demons. And those who rose against you, because of the power of the cross.
It's been 2,000 years ago. adekara insinzi yabera. And he declared the victory of the saints. ntabwo uri umunyantege nkeya. You are not weak. ntabwo uri wisi kwita. You are not what the world. uri umwana w'Imana. You are a son of urabyawe God. n'amaraso ya Kristo. Birthed by the uri blood. ikimenyetso cy'amaraso. There is a sign of the uri umwana blood. w'ubugingo. You are the ntabwo son. urakurimbuka. uri umwana w'ubugingo. Hallelujah. ndatangariza ibintu byakwisa amazina. I proclaim to things that name you. Hallelujah. manglele trosikilemo. Hallelujah. ndatangariza ibintu byakwisa amazina. I proclaim to things that named you. shingiye ku byo uri kunyuramo. Basing on what you're going through. bishingiye ku byo uri kunyuramo. Basing on what you're going through. bishingiye na kavukire. And your nature. bishingiye kuri kavukire yawe. Maybe your background. ndikwitangariza ngo ntabwo uri uwo nguwo. I proclaim you're not. ntabwo uri uwo nguwo. You're not who they think ntabwo mu you ijuru are. bakuzi gutyo. The heaven doesn't mu consider ijuru you bakuzi like nk'umwana that. w'Imana. They know you as a mu ijuru son and bakuzi daughter. nk'umwana You w'Imana. are the son and the mu ijuru daughter of bakuzi God. nk'umwana You are w'Imana. the son and daughter of kandi God. icyo gitangaza Such a miracle. abadayimoni baragitinya. The demons tremble. cyatangaje n'abamarayika. Even the angels were surprised. abamarayika ntabwo bavukana na Kristo. The angels have no relationship with Christ. ibizima ntabwo bivukana na Kristo. So the living creatures have no relationship with Bibiliya Christ. iratubwira ngo ni abakozi bacu, ngo ni imyuka idukorera. The Bible says, call ni them. abakozi bacu. They serve us. They serve us. bashyizweho kurinda abahawe ubugingo buhoraho. Angels serve us. They protect Malasula us. tra. Hallelujah. ubyumvise ushobora gutera haleluya idasanzwe. Raise a victorious hallelujah. abamarayika ni abarinzi bacu. The ni abakozi bacu. angels serve us. They are the guards. bashyiriweho kurinda barazwa agakiza. They were appointed to protect the saints. Hallelujah. hari manifestation z'ubwami bw'Imana ziri gukoreka hano. There is the manifestation of God here. indwara yawe ntabwo uri buyisubizeyo. You will not take your disease back. imbaraga z'umwuka za dayimoni zagutsikamiye ntabwo zongera kugufata. The demonic power will not attack you anymore. kuko hano hahishemo ibanga ryo kwisobanukirwa. Because here there is a secret of identity. uri umudendezo. You are of freedom. uri umudendezo. You are of freedom. isi nikakubeshye uri umudendezo. May the word not deceive you. You are of the freedom. utunze ikidasanzwe muri wowe. So there is something powerful in you. Hallelujah. ugenda n'Imana. You walk with God. You walk with God in you. kuva kera hose nta muntu igeze kubona Imana. From long time ago, no one saw God. uretse uw'umwana wayo yashatse kwiyereka. Except who God was pleased to show himself through Jesus Christ, his son. yesu wenyine. Jesus himself. kunyura mu isezerano rishya. So going through the new covenant. niwe watumye tubona Imana. He's the one who mediated us with God. hanyuma ku murongo wa 18 rero. So verse 18. niho biryohera rero cyane. So that's where it becomes sweeter. niho havuga noneho transformation izanwa n'ubu bwiza. It speaks of the transformation brought by the glory of the new covenant. ivuga transformation izanwa ni covenant nshyashya. It speaks of the transformation brought by the new covenant. mureke tuwasome. So let us rush there. haravuze ngo ariko twebwe twese ubwo tureba ubwiza bw'umwami tubureba nko mu ndorerwamo mu maso hacu hadatwikiriye duhindurirwa gusa nawe tugahabwa ubwiza buruta kuba bwiza nk'ubw'umwami w'umwuka. Hallelujah. murabona bwa bwiza. You see the glory bwo mu isezerano rya kera bwa Mose. in the old covenant of Moses. mu bice 34 byo kuva. So in Exodus chapter 34, Mose tubona asubira ku musozi Imana imubwiye ngo nyirubaze ibisate by'amabuye ugaruke nkwandikira amategeko yanjye. we see Moses going back to the Sinai to have new covenants written on the tablets of the stones. hanyuma tubona amanutse avuye ku musozi Sinai. So we see Moses climbing down from the mountain Sinai. ngo akayangana ariho ubwiza budasanzwe. He was glowing with beauty and glory. ku buryo Abisiraheli to the point where the Israelites, atinyukaga kumureba mu maso. they could not see his face. mwibuke isezerano rya kera ryari rifite ubwiza ariko bwari bw'igihe gitoya. Remember, the old covenant, yes, had glory, but it was for a short time. Mose gwagatwikira mu maso ye kugira ngo batari ubwo bwiza
there was a veil on Moses' face so that they could not see the glory that was on his face. But the more he would stay longer with people, the glory or the beauty would diminish gradually. So the Bible has said, so when we see the glory of God in the new covenant, so our face is not veiled. So we don't see it like Moses, whose face was veiled. So we look at it as if we see ourselves in the mirror. You all know the mirror. So when you look at yourself in the mirror, what do you see? Don't you see your reflection? You see yourself. So when we see the glory of our Redeemer Jesus Christ, so our face is not veiled. Rather, there is a reflection. So people who studied physics, you know what reflection is. So when you look at something, it comes back to you. So you know what happens when we look at this glory. So like we are looking ourselves in the mirror. So when we see the glory of God, of Jesus, so our ugliness or badness goes away. The Bible says focusing on Jesus, he who started our faith and who fulfills it in us. So what happens? So the Apostle Paul says we were crucified with Jesus Christ. So how do we see ourselves in the mirror and then we see and we have his glory? So our focus is on Jesus. So we go with him to Golgotha. So we don't go to Mountain Sinai. Mountain Sinai was condemning. But we go with Christ to Golgotha. And we see him crucified. We see him being we see him being tormented. And we are not the same anymore. We see him dying. We see him dying, dying, atoning for us. But he doesn't remain in the grave. We saw him not only rising, but he was rising with power. But that's not ordinary power. He gives us as an inheritance. And we have power. He rose with power. And he didn't take it to heaven. He gave it to the saints. So when we see in the mirror, so the reflection comes. And we say we are not weak anymore. We are not fair. We are conquerors even more. So not because of our power, but because of the power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Not of the letters. Letters, commandments. The Spirit gives life. So how does it come to us? So we see Jesus, we see ourselves in the mirror. The reflection comes. We see the power that rose him from the dead. That rose him from the dead. That raised Jesus from the dead. So the power of the saints. Hallelujah. Raise hallelujah. Shout hallelujah once more. There is power. The saints. So where I started from. So Jesus would do this as well. Wherever he would go,
habonekaga manifestation z'ubwami. There would be the manifestation of the kingdom. Bano bantu bamaze kwisobanukirwa. So people who've understood their identity. Bano bantu bamaze kumenya baribo. So people who understood their identity in Christ. Bagomba guherekezwa na manifestation. There must be a manifestation of God accompanying them. Z'ubwami. The manifestation of the kingdom. Urabizi nyakubahwa hageze hano. So for instance, if the president was to come here, or he would go somewhere else, he would reach somewhere. So there are people that he gives things to. Because already the kingdom is there. The ministry of Jesus would heal the demon possessed, would heal the disease, would help people. Why? Where the kingdom is, there must be the kingdom manifestation. It is a commandment. So when people understand who they are, that they possess that life, there is always glory escorting. There is always glory. So I am convinced that we should pray. iyi manifestation itangire gukora ndayumva, so that the manifestation of God may start operating. Manifestation y'ubwami bw'Imana itangire gukora. Let the manifestation of God start operating. Itangire gukora ntusigare uko warumeze. Let it operate and it will not. Aho ubwami bwageze, where the kingdom is, haba manifestation byanze bikunze. There is always a manifestation. Haba umudendezo. There is freedom and liberty. Bibiliya yatubwiye ngo aho umwami niwe mwuka. So the Bible has said the Lord himself is the Holy Ghost. Hanyuma aho umwami ari haba umudendezo. So where the Lord is, there is liberty. Aho umwuka ari haba umudendezo. Where the Lord is, there is freedom. Sanguhaguruka gatoya, sanguhaguruka gatoya. Just stand a little. Sanguhaguruka gatoya. Just stand a little. Isi yarakubeshe. So the world deceived you. Abadayimoni barakubeshe. The demons deceived you. Ariko sangubumbura akanwa kawe tugiye gusenga. But open your mouth a little. Sangubumbura akanwa kawe tugiye gusenga. Open your mouth a little. Dukeneye kubona ubwami bw'Imana. We need to see the kingdom of God. Accompanied by the glory. There is glory in the new covenant. You are not weak as you are not weak as no way you're not weak. How I wish people would have a revelation of the glory. Then they will have a total revival. They will enter into revival. Start praying to God. Open your mouth. Start praying. Say, I refuse the weakness. I refuse this stagnant life. I refuse I refuse all this. The attack of the enemy. I feel the power. I feel the power. Start praying. Start praying. There is the manifestation of the power of the Holy Ghost. You're sick. But you not go back the same way you came. Your life. Today your life is going to change. Your life that's pray. Tell the Lord that you need to see His glory. Pray. There is power that is to set free. There is power of God moving about to heal. There is power of God moving about to remove the sin. I don't know the stagnation. But today, there is liberty, there is freedom of the I proclaim to that disease. I proclaim to that disease. Let it leave you in the name of Jesus. I speak to that disease. I proclaim to the poverty. Let it lose you. Pray. Masule lengala mo. Yes, Lord. Motosule platrangili mo. Genda muri ubuzima mwami. Shiza mwami. Bohora mwami. Warunaniwe. Waruremerewe. Warufite imitwaro runaka. Watubwiye ngo uzanye umudendezo. Turumva umudendezo muri riteraniro.
turumva kwisobanukirwa muri iteraniro byari imaze imyaka n'imyaka bitoteza ubwoko bwawe. Uyu munsi ni final, uyu munsi ni final, uyu munsi ni final, uyu munsi ni final, uyu munsi ni final. Akira transformation, akira transformation, akira transformation, akira transformation. Bizanywa n'ijambo ry'Imana, akira transformation. Malele kota kusule linge senga hari imbaraga ziri gukiza, senga hari imbaraga ziri ko male sola manglele tro nurambirwe 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 malengo sule limo maklele soto totangile limo so kulile ma kolet patiso kulale mang sola klela pitota sot mang sukut met sil seng malele ko sule lengilimo wangwara weba ya karande. Umva ijambo ry'Imana muri iki gitondo, muri iki gicamunsi. Umva ijambo ry'Imana, umva ijambo ry'Imana. Totipe tosangilemo. Umwami ari gukiza indwara z'abaya karande, umwami ari gukiza inimba. He is healing the chronic disease. Senga hari ubundi buzima. Makulusule maklele monstro malenglele sule maklele to sangilemo maklele mo sola tetuto sangileka manglo trople sulele klelemo kele kola silemo manglo ma seng plokla leklo lelmo sukletre leklelimo mangletro lekla sili dirukana ubwoba dirukana umwuka w'ubwoba 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 masile ko manglele ko sulimo manglele ko silimo. Nagushimiye kuri kubaho, nagushimiye kuri kwimura, uri 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 gusimbuza, uri gusimbuza, uri gusimbuza, uri gusimbuza, uri gusimbuza. Tangira usimbuze, tangira usimbuze, tangira usimbuze ubuzima budahinduka, tangira usimbuze imibereho idahinduka, tangira usimbuze, tangira usimbuze. Yes, Father. Male kulimo sala manglele kosulola male treso pangoto sakilele korimo. Imana iri kugendagenda muri aya materaniro bene da mangle bamaso hari kugendererwa kwa mwuka wera muri iri teraniro, hari gusurwa kwa mwuka wera muri iri teraniro, hari kuvuga ku imbaraga z'umwuka wera muri iri teraniro. Manglele kusulelemo ya kiganza cy'Imana gikiza kiri muri iri teraniro, imbaraga z'Imana zibohora ziri muri iri teraniro. Nturangare. Do not be distracted. Hari feva twagira imbere y'Imana, Do not be distracted. hari indi feva twagira imbere y'Imana, hari indi feva twagira imbere y'Imana, There is a new hari indi favor. feva twagira imbere A new y'Imana. favor before God. Makosulemo manglele kusulemo. Namari guhindura, ari guhindura. The Lord is changing. Namari The guhindura, Lord is transforming. namari The gusimbuza, Lord is transforming. gusimbuza ubuzima The Lord budahinduka. is changing. Namari kurema igisha God is creating mango new things. sut Hallelujah. sotla. Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Yes. Oh, hallelujah. Glory. Malingile kulemona tisola la gilemo. Oh, Jesus. Kulemana Thank you, tropaso Father. la tre. Manglo sutro kalima. Thank you, Kutisa la Jesus. manglo tropa. Hallelujah. Kule lengile mo. Sikola trengile mo. Ndatangariza imyuka yarifashe ubugingo, ndatangariza imyuka yarifashe ubugingo n'itegeko ry'umwami. Bambaraga z'amadayimoni we rekuriye umukobwa, mu mbaraga z'umwuka rekuriye umusore, mu mbaraga z'umwuka rekuriye umugabo, rekuriye umumama, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Ndakira umudendezo w'abana b'Imana, ndakira umudendezo w'abana b'Imana, ndakira umudendezo w'abana b'Imana, ndakira umudendezo w'abana b'Imana. Bamyuka we yakarande nakavukire yateraga ubu bwoko, ndatangaza ngo birarangiye. Malangulu trokule mangle treso siklo kakule tre sukulelemo siklelemo. Ntabwo twitayeho byaturutse, ntabwo twitaye imyaka bimaze, ntabwo twitwaye ababizanye.
ababiroga ntago tubitayeho, icyo twitayeho gusa nizi imbaraga, icyo twitayeho gusa n'uyu mwuka ubohora, icyo twitayeho gusa nizi imbaraga zikiza, izi imbaraga zikora deliverance. Mango hari deliverance muri teraniro, hari deliverance muri teraniro, deliverance hari imyuka yari kuboshye igihe kirekire, ariko hari izindi imbaraga, hari izindi imbaraga, hari izindi imbaraga. My goodness, hari deliverance. Malele kosuletre manglo kuletre. Nawe uratangira kubyumva, nawe uratangira kubyumva. Wari ufite inzozi zidasobanutse, abadayimoni baguteraga mu nzozi, ariko uyu munsi umwami aravuze ngo birarangiye, umwami aravuze ngo birarangiye, 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 birarangiye. Mbaraga zibohora, wambaraga wateraga abantu uciye mu nzozi, umwami ashyize herezo, umwami ashyize herezo, umwami ashyize herezo. Agiye kujya basura mu nzozi, agiye kujya bamenyesha imigambi ye mu nzozi, agiye kujya avugana namwe mu nzozi, mumenye icyo babwiye. Warotaga urya ibintu, warotaga bakwirukankana, warotaga wambuka amazi, male cloriment, warotaga utsambana, ariko izo mbaraga zose zirarangiye, zirarangiye. Sakuza cyane ngo birarangiye. It's over. Sakuza cyane ngo birarangiye. Shout hallelujah. Sakuza cyane ngo birarangiye. Shout hallelujah. Sakuza cyane ngo birarangiye. Shout hallelujah, it's over. Sakuza cyane ngo birarangiye. It's over. Sakuza cyane ngo birarangiye. Shout out loud. Hallelujah. Tera hallelujah kuri umudendezo. Hallelujah. Ongera utere indi hallelujah. Shout a victorious hallelujah. Ongera utere indi hallelujah. Kukuri umudendezo. Sakuza cyane ngo ndi umudendezo. Shout out loud, I'm the freedom. Ndi umudendezo. I am free. Ndi umudendezo. I am of the freedom. Ndi umwana w'Imana. I am the son and daughter of God. I am the son and the daughter of God. Urabizi mureke abasirimu bajya bahana ibintu bita high five. So normally civilized people give high five to each other. Tugiye kwirya hejuru ya Satani. So we are going to triumph over the devil. Tugiye kumwiryaho. So we are going to triumph over the devil. Use nk'umuntu high five. So give a high five a little. Mubwire ngo ndi umwana w'Imana. Say I am the child of God. Urabizi ko ndi umwana w'Imana. Do you know that I'm the child of God? Urabizi ko ndi umwana w'Imana. Do you know that I'm the child of God? Urabizi ko ndi umwana w'Imana. Do you know that I am the child? Ndi umunyamasezerano. I am the child of the covenant. Byakera byararangiye. All things are gone. Umwami ari kumbwira ibintu bishyashya. The Lord is speaking of the new things. Umwami ari kumbwira amasezerano mashyashya. He's giving you new promises. Ari kumbwira icyerekezo gishyashya. He's giving you new direction. Ari kumbwira imbaraga nshya. Not because of the power. God is ushering you. He's giving you the new direction. Hold one person in her hand. And make a step forward and say, enter into the portion of the sons and daughters of God. Just make a step forward. Go out a little bit. You are deceived and lied for a long time. But enter into the plan of God, into the freedom of God. So we understood who we are. Enter into the freedom. Enter into the promises of the Son of God. Enter, it's over. Enter. You are who you are. You are blessed. You are blessed. You are blessed. There is another glory. God bless you all. Shout hallelujah. 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 Shout hallelujah. You are free. You are free. You are freedom. How sweet to be saved. You are freedom. Say I am free. Hallelujah.
Ndumwana w'Imana. I am the son of Ndumwana w'Imana. I am a son and a daughter of Ijuru ni God. gakondo yanjye. So the heavens in my Ijuru ni gakondo yanjye. The heaven is my portion. Muzi isezerano tugira rikomeye nuko tuzajya mu ijuru. So we have a great covenant that we shall go to heaven. Kuko Imana yakunze abari mu isi. For the Lord loved the world. He gave his only begotten son. Whosoever believes in him shall not perish, but have everlasting life. So if you haven't believed him, run! Come and save yourself. Come and enter into the new covenant. Come and enter into the new covenant. If you haven't believed in the blood of if you are not saved yet, lift up your hand. Move forth, come on. Please come forth and receive Christ. Come and enter into the liberty in the kingdom. Hallelujah. I'm still welcoming you. I'm still welcoming you. If you believe, if you want to receive Christ, come and live a different life. So, friends, to help us, may God bless you in the name of Jesus. If you're left behind, please come forth. Niba usigaye rwose ihute tera intambwe zawe. If you're still there, come and receive Christ. Imana iguha umugisha, Imana iguha umugisha. God bless you. Komera Imana amashyi twakira na mushiki wacu uje. Niba hari undi niyihute tambuka rwose. Ugize amahirwe akomeye cyane muri iteraniro. Ugize umugisha ukomeye wo kwakira Yesu. Ugize umugisha ukomeye wo guturwa imitwaro. Tera intambwe, tera intambwe. Tera intambwe nawe. Imana ibaha umugisha, Imana ibaha umugisha. Reka dukomere Imana amashyi bene data. Tera intambwe, komeza uze rwose. Miryango irakinguye, miryango irakinguye. Miryango irakinguye muri iteraniro. Yesu agutegeye amaboko kugira ngo akwakire nawe uhabwe ubugingo. Nawe uri umwana w'ubugingo. Iri teraniro rikubere imfura mu materaniro wabayemo. Iri teraniro rikubere iry'umunezero ahantu hose wabaye. Tambuka wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Dukomere Imana amashyi twakira mushiki wacu nawe. Nta wundi wabasigaye. Reka twatuze bene data. Muzamura ikiganza cy'iburyo. Mvuge ngo mwami Imana. Mubivuge neza, mwami Imana. Duhagaze imbere yawe. Dutsinzwe n'urubanza kubw'ijambo ryawe. Utubare ibyaha byacu. Ibyo twakoze byose turabyihannye. Turaguhindukiriye. Ngwino mu mitima yacu. Utubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Kandi amazina yacu uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Mu izina rya Yesu. Amen. Mana ishobora byose, Mana yo kwizerwa. Turagushimira icyo ukoze muri iteraniro. Turagushimira ibikozwe n'ijambo ryawe. Iyo rimanutse ntabwo risubira yuko ryaje, ahubwo rikora icyo waritumye. Uraritumye none rikije bene data n'abashiki bacu. Turabasenge bamaze kwatuza akanwa kabo, bakwakira bakwemera bihana ibyaha byabo. Ubababarira ibyo bakoze byose. Amaraso yawe Kristo abatunganye, kandi amazina yabo yandikwe mu gitabo cy'ubugingo. Uhereye none batera intambwe bagana mu ihema ry'ibonaniro, maze uzabaho ubugingo buhoraho. Urakoze, turagushimiye, tugukomeye amashyi ku bwabo mu izina rya Yesu. Amen. Munyure hano, munyure hano. Imana ibahe umugisha.